Ćao ljudi, danas ćemo igrati malo Minecrafta. Igrat ćemo Sky House, treću epizodu. Idemo. Eto je ono mjesto smo stali prošli put. Evo ako htjeli smo u prošloj epizodi da izraste ova drva. Kao što vidite, one još nisu izrastla. Ne znam po čega. Opet sam malo padnem. Samo malo. U ovoj epizodi ćemo... Čekaj. U ovoj epizodi... Čekaj, da maknemo ove stvari. Tako. Ćemo da idemo na jedno mjesto. A to mjesto sada ću vam pokazati gdje je. Dole neću u rudniku. Ako treba nam jedan kramp, evo može ovaj, ne. Bolje mi da ponesemo ovaj. Idemo dole. Ova čega, evo ga. Idemo dole. Isključio sam zvuk da se ne čuju zombi. Kao što ste čuli u prošloj epizodi. Pauk. Čekaj da zovem još ovaj plav kamen. Idemo dalje. Ako je da zovem ovaj crveni kamen. Ima dosta. Idemo. Tako, evo imamo 21 crveni kamen. Idemo to staviti i to su redne stvari. Zato što će nas vjerovatno ubiti u ovoj epizodi. Možda jedno, dva puta. I 3. Čekaj, ovo je noć. Zvezda je tu. Tako, ide dan. 100% ima besplatnika ovamo. Možda nema, možda ima, ne znam. Ali, čekaj, zaboravili smo nešto pošto smo došli. Evo stavimo tu malo crvenog kamena, mislim dosta. Idemo dole, hajde, juriš, čekaj. Ova. Ale ništa nije, tako super. Tako, spuštamo se dole. Isključuje, vidio sam zombija. Evo ga, prolazi kroz zid, brate. Gledaj ovo, ovo nije normalno. Ovo nije normalno. Gledaj ovo. Čekaj da uzmemo ovo ovdje što ima. Ko? Evo ga imamo. To nisu baš vredne tolike stvari. Idemo dole. Dole vidimo nešto. Aha, no vreći sam nastavilo. Evo ga ovdje ovaj. O, zombi. Vidimo zombija i jednu vešticu. O, vidimo onda dijamante. Vredne stvari. Ali ako odem dole, ubit će me ovaj. Kako se zove, ovdje bi bilo dobro luki strela. Ubijem ga. To je bilo dobro. Ali nema više, idemo dole u napad. Sad će me gaciti s onim. Ne mogu, ne znam. Hajde idem. Ne. Aj, pogodi me. Pogodio me je. Ubi ga. Ubit će. Aj, ubiše me. Idemo dole, vidi ubili su me. Idemo praviti još jedan kramp. Aj, nemamo. Evo ih. Znači jedan kramp. Tako i jedan ovaj. Kako se zove? Mač od kamena će nam trebati. Ajde. Nisam ga uzeo. 2. Idemo dole. Ubili su nas u epizodu, to sam ja očekivao. Idemo još jedan pokušaj i gasim epizodu, zato što mislim da ćemo ovaj put uspjeti. Idemo. Eno ga. Dođi, hajde. Veštice.
čekam ovdje, hajde. Hajde se čekam dok se popinje. Čekaj, da li će nas ubiti? Ma idemo. Hajde, dobre. To. Ga. Napokon. Uzmemo sada stvari. Evo ga. Ajde, prestani. Otrovi ovaj. Evo ga. Oduzmem malo uglja. Tako. Sudimo mu zaliv uglja, evo ga. Ono vredno, najvrednije. To su dijamanti. Pa, evo ga, uzmemo dijamante, ima i dosta. Najvrednije nešto u Minecraftu. Jedino ako imate mod neki, tekit, jedan drugi. Dobre. Čekaj da nas ne ubije lava, imamo skroz malo života. Idemo sada da uzmemo ovoga, evo ga ovdje još jedan dijamant. 11 dijamanata, čovječe. Opa, beži. Otvaraj to. Ovako i čekaj da uzmemo to. Kod vredne stvari smo našli. Udalicu. Ajde. Dobre. Da uzmemo ovaj crven kamen. Idemo gore. Epizoda ekstra, znači rasim što imamo ekstra stvari. Mislim ono ekstremne. Idemo još gore, još, tako. Našli smo ekstremne stvari. Idemo sada gore. Idemo vamo da možda ima nešto. Vamo više nešto. Idemo sada gore. To drva se izrastla. 1, 2, 3. Evo, ovo nije moglo. Znao sam da jedno drvo neće uspjeti. Ovako. Evo ga. Idemo sada. Ajde, kovaj brže. Ajde, malo brže. Moramo sada malo čekati. Ajde, ljudi, to je bilo to sve tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!